Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kabla rawajeja mpango usikwale wenu ngabo video chainu chiro ya urangu jana video kao ila wano na nush waimundi kao ala harmon lejij la mvuni choi ngamuma nao chuo wada chuo ngamushia hizo ambao shabo ya video ni muoneshe ni ndolo wananzona asili ngishio abo kurongozo ngishio ambao mshie na wakati chao ujomo hei ucheza komore wasome sumana kwa ucheza komore yabasini wasomele ufakoti uda ulamji na dongo mji ulona ya university yensi hatu amazunuzi sauke miche komori ya michi majana maili na kume miche komori aitianga zicha samani mijenga zicha ya michi majana maili na kume nami chimitsa ndeko votingo yana biro zinchi yananda muenchi vuninga sama mchiwatsano yo hanyu namvuninga sama mchiwatsano amwe michimitsano imichi machana maivi na kume mwana biro nzima tayati mu bisi ila bisi ya wanani la rokupuza wanani wala namvuni kasama mchiwatsano yanazuru mushene wasaya okabanje mukazane video yondro ngabu mwananya wasaya bwa kaurongoa ani mukazaniyo sio dukamcho ya watu na mfungwa hiso hatu amambo hatu mnazaliwa mvuni si hana zizo zinji za uvirani njo mjini wewe hanyu hana ifizima sha njo mjini wenjia kundu hanu wasagwa ruha abo muhabi yukanga mju hanyu hata msujwa tena wala yodizo tembao kahunu wenjia urwari kaurwara kwa usungu luka waluka zamani okay abongwa buka munyi baraka sanctionner ko tena donc abo andon kayambe seyeri rishia ila message ni pada mwana ala haruma nus ya ushababi wa mvuni yabo inu karchar ma droit de réponse ukaya ngamjoka ya kaurongoziwa msaidie woha taharazisha mlikao ujua hima ya mdailie juhazi harazisha shanga bunukutwa ya vumbuwa umjiwa maweni yodo vahanikao nganjo kunjia mbavi sharaha nchunjia ntijula waharumwesi jani misabani leo ukantufanya droit de réponse shanga njo kanja ni clarifie mbavi zo ya hamba shanga rinjia uharuma imada ya mwandu ikawa irimisavano sikwalewa inu nadi mada ya husuze voti kao ngaridaura ribakishana nsihu ne ya undaru la sihendara achunguwe raisi wa henchi hatu ya bubungwa hivenza yu wakati muhimu we sensible ikao la sekafihi ena mwanadamu ya juzisi halafu tukanzani njembabi haruma ihadisi yosu kwa leo inu hokaya lera ilo inu rilo inu nusu ya makandida ndisa makandida nani madelege wa hao haurambe de makandida wanchi pia ngwa jihundao Hussein ili wende warivandike yokaya ze vote baadhi ya mirongozi kao ngaicha hwao baada ya kubaliwa ngabu nukutwa za saya za bakisha izo wajozitaha zendeza za tolwa ili bashinde ze voti ziende ya 2000 hena mnikao wo wajo hutajia halafu izo nakanza ni nyuzise wananyasi wa Komor na adu wananyasi kao makandida wao ngabango njime kao tikahanjari riuzise ukayarone ze voti za homa hazizi na kumena shenda helibaka mvurano kao ukauchanganya iyo position do harumwe Faransa ije changa yene
nizijanibu mbali na mbali za he societe civile ili wa revendique je voti zijoka huja pa zijoka tabu ikundi kao shitendelelwa ne frokome na ne sente e societe civile washinde wadailie je voti za homo hashiri zihishiri na nne zijoka na mbatabu itoka yonti pia wazendelea hata wabakisha mezi mshashi na sunjia haruma zevoti basi baada wa mezi mshashi ila wao wajitamka zila raka wazitaha alhamdulillah rabbil alamin zikubaliwa na mjerende haruma za election dizo washiliana kangu endo haruma za election wananyao wawambia na mkerazi haukaya izo raka utaha kazi jakubaliwa ikanga mono kazi kubaliwa sisi kazi zo kazi jakubaliwa na mkerazi rishiliane zenongo zinu litujendarikana mvurano watu harumwa katirendo aranje harumwa voti warengeze mimbari usoni mwa komori wambia zizo zisa zikubaliwa banga nino shahida ati maprizonye politiki wafungulwa nano wakabonze eni wanzo yaje ngujo bonti juu kaijatoshe sa frokome wabang ze miskili rajozi tolo kasijatolwa zisazi tolo ngarindao lesu alam juzi sao leo mabakishanti hundaru nezevoti ragudo mwezi rakanuota johoro kwa leo inu imana hindi yini haina wakati ima kandida wanu warongo wao wajowa himabanu waunesoka yaze voti zinu kajapangwa hena mna ya lazimu ngabajoka ufanyishi hawiji kwa jari kubalaze kondisio za hatu zinu nukwe kawa na nyao wanti pia wakauzidai wandu wao wawa makini sio kazi negozozi kubaliwa maana leo wabakisha nchundaru ya ukaya wandu wakubaliane ukaya ngarendwa haruma ze voti zinu iijeke leo wavurwa mkabaya ukaya zinu voti za ndrabo haukaya kamjari kubalia leo kasina mushikili jao kamjari kubalia na zilo wananyanyi wamparani mwende mwaishiliane wananukuto wala basijoka mvurano ijotengezo wana wakomori wajibana wao ngarjoka ya harumwana azijana ikawa kana pourcentage njema haruma zelekisho za Muhammad hajushi na 19 abunga mjoshi butini mwambio kaya wa Madam Hamd wamengoni mkao hakakaribu no ka rais wa daula wodu andu atendisa ngo isu yije bakishe dernière minute wamanarsi hebonze rilaani zenukutwe kao kajakubaliwa iliri kubaliwa dua yije wakati wabangwasi hao njiani na kabla ya yabo wakaunjia harume miji mbali na mbali welali hawandu ike umwanono uo kujafanyishiha noho kaka ufanyishika ujafanyishiha wala wao ikauze audio gizo banu zaoneso kaya wadu watowe ordo ukahenda mrujoka hanjari manyeze voti za hatu zinu na mumro hicho ba wadi watu wao wakautowe ordo yahambio wananya wafume wale kangwe ndo haruma voti zinu wala nanya wamba kwa kahenda haruma voti zinu na bala kwa jaba kwa chwanza wende wamba kwanzao wafikaina voti za uhalali ibanu ezilobanu hinchi ezilobanu dukaya unda rambao unafiki wa benuha
unafiki uvenu hachi narangalie haruma ya opposition kawe tendelwa nikiki wede mkalimani wa hao wede aka haruma daula jana wede aka waziri wa heze habari za ndani hapo kama mjua haruma waziri wa habari za ndani haruma voti ihazahari wede ajatendea ya lo chef wa opposition na hunu Barwan Isu Muhammad bwana na Maître Mahmoud warabonze narangalie mbabi inamne kao hukaya inamne kao de dira iliyo abasa wakati ulonu ni wanadamu mkanu ukabidi kwa wakati ulonu mtendea imakandida wanu makautaba kai haki ya ukayarti shindani ije ambishi kaya rangudo sikwa lewe hinu wanadamu wangu wajidaili yao ngareshi yao ze diskuru za munyi baraka nguji niko faswa ya ukaya ngujoka beti salama zevoti zehe mwezi 14 yede joka presida na abo kachujua sondage ya helilio wala kachujua iwa kubarigwa joka humkubalia haukwana ka humkubalia izorongo zilo gaibuni sahaji lazimisho kaya hahunru rakajahunra yende joka raisi wa Beit Salam haruma wa hinsi hatu ya renge sherisha Beit Salam rishia Dr. Salim yeli kalima lilawi yende joka raisi ngujoka Beit Salam esafaraini risha kiki de namna ilawi hata wonti pia na mungabo ngujowana itukaya ngujiniko ufaswaha ukange na shirete kawa kumoni ngwajo mvoti shango ni suka ehikaya kajahundra mzima ndao kajahundra yabunga rendora anje harma guerre civile yabona mangalie hatwari ikao wananyasi wa hefron kuomewa kahiwanilia haukaya nchu amini ya ukaya hofundi wesu Muhammad bwana na hili Mungu yabnikayo hajoka tayari dene mwana mshohahi Daniel harma mji mzima wedewa harma zichoo watinzane nchu amini ka hajofanya zanongo isu wala nchu amini ukaya Maître Mahmoud yakaya kaudayu kaka navoti kawe stad ajawe keja hanamna yotosha njuani enge hawa parawa sebonze wajoduba nezo wajofanya wajoka guerre civile armentian hawazia rishiaz intervention zahe jeleo yajosubuti ambe mwananya indiara la hita ilaka humwambia ni makandida haumdaili yani zi haki zahani jedogezo kamjazi kubalia nganyina garantie ukaya ze voti nanema saseri naneza dogo pia zikansi heli ya lazim bibikwes wa Komor joka ya haruma nao ya amani yansi hatu ilemewa haruma tabu kairi egeri karimana raze voti zinuze jaji hokaya engem kabala nyonti pia hokaya wakatirilwa nuo zerevende kesho za hanyu muzitahao nizo mazitaha makubali mahenda haruma zevoti zarisirwa haruma ze ordinateur zemprimewa zibaliwa haruma mvio zibeho njuani zibeho mali zibeho ngazija ziselewa ze condition mazi sinye zonti pia ze signature zanyu zilo yawo mazi kubaliwa kanga mzifanyao zikubaliwa zibeho haruma seni zibe haruma ze majumba ya lazimu ya sekurize ze ezana hizo yomfumbili kabili ngazijotilo haruma ze bureau za vote naneza kabili zitolwa ava ya heze bureau za heze umsiku heze vote ngazijotolwa je wa Komor je makandida mwanzawe ke imasanduku yela yarudi ya hobolwa yatolwa pede bandi sobulwa kadi sasa yarudi sishanjewa
ngamanjombe hensi yatu harma ndongo hindi ndongo ndini manjombe hensi yatu ngamanjombe be harma guerre civile izo ndizo mtao no wananyanyi wamwambia nukaya narangalie wananukutwa kao grahango uflu karchwele warelewane engamshikuruka hen hali Hamada Mahamud yakana wandu kari wone we mtarehi jizili na 19 iheli yakana dunia ilione jirima ya Sheikh Muhammad bana harbo mji yazaliwa iwa na adamu wao ndomwa inyoreo ya ukaya kwa joshinda wa hundre wandu wa semonje imana watu henda dunafiki ya ukao nyinyi wanyi de makapuo wandu de makabehaze audio ya ukaya wandu wa jwari menyeze voti no ushahidi ngubana imajia wandu wangu arjuga towa unafiki izo ndazila mjomo ufanyame ize kumwe juua mwerudi mweja mwerihe serikali wanafiki na mkeras rikenansi haizo wakomora varejela wenu kutoiyo batike mrujo amini mru rika serikali rika opposition joliwa ende ya voti jojeliyo kangondo ya voti haukachenda ya voti na hime rangudo usikwale wenu nafunge tumu yekakalo shinda afunge tumu na kejuma uomba dua mnguna hafadhensi ya hatu mnguna nike ujokana heri nensi inu ufunge tumu hauke juma usali rakatain heni wakati uombe dua ya rabbi nika yojoka mwafaka nensi inu nika yojoka mwafaka nensi inu ukanga mimhara uhara ndo nuonda u tishia razida ulamhu wahe opposition wakati lonu kadi mkalimani wa hao wahe furo election wajiparao furo election ikao kwa jakubali hata hapa asa waipanga yengurelezo zinji harelezo kaya ikandida ya Salim yinu ngendo yafanye mahamili wanus buhari yabo ya change rejeze ila constitution nanda zile accords za fumboni no integrante ya hatu haruma ila mipaka rakanio na de mahadisi rahadisi heze accords za fumboni izo ndizo ya kahamba dailo ila samahani ila movement na lawe likatiba wamnika Salimu yazam yende yaka ngujoko libalia na honuri shi harmaze programu za hai kadafanya njamishi yavumbua programu ya mahamitano timishi yavumbua programu ya mahamitani ya homsomo havumbua na mpango wa saya wa ekonomi na bala wala washiliana kangwendo bala wende wafanye transition ya organize namna ya votinirwa jine ya ushanje sharia shinu rejeze sharia shahatu shahe eturnanti kao ikabalia zi akor za fumboni mana ndini ya ja chance discours rishiao ze discours za hahe za chance iba imkumurika twambile unafiki tena ibaba ukaona ka henda bazala mwana wasa ya ujuma banu izo ndo kao imkumurila shakafi ya kensi ya jifikiri enro hokayensi inu rilemewa na unafiki rilemewa na ujinga rilemewa kaya woi manama we mrumo hatu abana mvoti zike namna hiyo namfikirie hele namna batike pambo la huidziha iza kweli na rambilwa iza kweli wewe kandida wendo harume sharia shinu wendo wa hunde urumenzi kaya kuchwa mbaye wanadamu kweli shangu wambio kaya ngwendo mahamili wanusu wende washanshe shari warejeze sharia shakaya maudu ye mahamili wanusu iyo yevira ye mahamili yo tiyo yo choja yo banusha uko tujocheke mahamili ija uke kufanya zila wambilo arudutensi hatu haruma problem tena habo
ngabo mushkilu lo mjiro ndondo bwa Komori ngebidio rishanere lewendro ngebidio rishanere lewendro izoranjori zitsahau ni zorututaha akaido bana mbao kaze dua na zikeha winji sha kumpango huo ngaruzia udingosi rejei aruma imananyasi hoi ukaya nado nus ya mazababi maili tsanu wakorongo wabanu wahe umji wa Mvuni mji kao ngona universite ya Komor kao kabla ya hapo ikali koli ya msomo wa juu hondi horjiyo relio abonge hamara ya saa narishembavi hamba mshie Dala le maweni ruone usedi. Akaida wachongeza na kwa maweni usedi. Yachoza kwa maweni. Shambu kamjwa mru rangu. Haruka twadie mru kamjwa mru. Video yinu inifanyia shock ndondo. Ukaya hamadeni na mwambiani mchunji ya upande. Ukaya ndelio msedi ya ukao politicien. Yujua hamba hizo ya njo yambe. Yujua heli ya rongo wao. Yujua fanya error. Yujua kaka fanya error. Harume makalibaya hahe. Yozi mwangaje. Ukaya yeye hata ajitamuka ukaya mria tishi har lapiziwa hamdibulia. Joni njiyao wanu. Lizaho mjiwa maweni. Mahala nazaliwa. Abo. Dumanijasi woi. Izo akahamba. Sire jembabi haruma. Haumachaliza ndongo. Hasadi akarongo mwisoni. Ngomwe maweni daba. Maweni kao wafujima. Siso hatu amambo hatu nazaliwa Mvuni. Sihana zito zinji za uvirani njo mjini. Wewo hanyu hane ifeidzima shaunjo mjini. Wenjia kuhunduva hanu wasabu aruha. Abo muhabi yukangwa mjuu hanyu hata msuhujua tena. Sha na nimkubalie ezo yambao. Woki ya sijima. Hardi hajaharone sokaya. Sisi wafujima. Yema weni daba. Yewu hujuu. Abo chikaza ni eshelizowa Komori wake mazahidi bana. Haukaye tarehi ya he umji wa maweni kabati mkomori uchijua. Ragudo wakati ensi hatu ya tengwa. Ateje hondo wakatahi mkolo. Hujo wakati lonu. Yambananyasi wai hazarau. Ula mzarau chikaza ni mshelizo kama weni loti fujima. Yuma fumara. Ngabolefu ikao lila harmumji wansaweni ikao uja uvavata wenda jongwe mwaja nchorale pembeni ijai waswili haruma umji wa maweni dole suhelini ngabo hokiblani weibala jomani uhe ya kuwa duniani manza helenje ije wasili maweni ya mbudi ngabo yojwa lohea yebalia yosoju uhea iplato de la gris wasili di maju mwaja hata iwasili mbeni yode mafumararu ya maweni shajo na kaja ni mwambi yukaya ngabo yamba kweli yabo wa mji wa mtiti je nyumba nane shesabu shahwa na adamu wa washashi imbabi yonga ni mkubaliyo ngode sokaya humjini hao imazamo yo menji abo wowo ngona jirma ya ukaya wodo mjiwa tsandi kangu avoti wanadamu wenchi shana ni mweshelezize baba nu wohuwa mwanadamu deziungo haude akili banu wohuwa mji
nyumba haude akili na zitendwa ebawo huwansi aruli haude akili ya wanadamu yekawe mrimji ntintiti yochengeze kawewe yakili yaho yontiti hayochengeze kawe mji mtiti de akili ne hawashi ne zitenda za hensila haukayari ono mra mzima weho gana yode kumuri kamili nure jari washindi mnanti hamade wahatu entiti te kahendo galia e arlo ban ratali harmashe van shanti sisi de lowa faume wahe hi Afrika ukatirilo nungu mna pande mtiti wa arli wahe Komor wodi abalie Afrika kamil ya wabeha harma G20 mna arli mtiti wahe Komor mtiti wodi abalia Afrika ya wabeha harma G7 na yabu ngabo nti ngabo Nigeria ngabo South Africa ngabo zenti nkuza heko za Afrika ne mkomor de ashinda ya bali ya Afrika ya wasilisha abaki onesa ukaya yenti ya tuyonku beshango yono kaya wana antuda wavurizo hapo bandi jumanti eka ujango vumbo mji wa maweni zesifaza hao kuna ushinda ujue zesifaza mji wa maweni haukaza tuifaza hao mji wa maweni wewe ngoda iliyo kaya ngani na universite kao kejaka universite mjikao ngovumbuo mnabisi hamjikao wa kiasi zima lovoti universite yoke jajobuli haniha haukaya vatina wana wa Komor no mchanganyifu hao warenda wa mji wa Vuni mji okaya ukubalia ulezi wa wana wa Komor waishiliana wikeye universite yoke yao wamwishiliano wa Komor kamil na ni rais uliwa Bahazali Asman ya jojua ifanye mbawa mahala hundwa jine shata ukaya lasha kafi ya fanye universite ilo yao shanga bondogo waduaza mji wa maweni ulati mji na ulako na ujohanjiza nyumbo jumwa bala haukayaka hendo kiblani yo uhe maji ya bonde kana ujo waha nyumba ajumwe maji ya bonde haukaya yodi abalia ya kiba head Komor kamili yodo halawe maji ya Kartala yodo lawe maji ya Nyora ya kilomo falasikani yangali yao wa binadamu wensi hatu vanu jabo kanajo wa nyumba hakayode akiba ya hedawula ikahendo haruma le kibla yo hea yodo haja hane plateau ya lagri iho mkolobo ya haja iho ndio atende asisemi emizi basi wewe asisemizi yode abalie akiba ya hedawula ya hatu haukaya batine plateau de lagri wa Komor wa jofa hanzaya hakayaribuwe mihono riparu wananyasi wazisi wa mbali na mbali Hulanjuan Mwali nanu wa Dar es Salaam waje watabu arli ya plateau de lagri yezi inu nane yezi sabira rakudo katiwa madaudala wafanya zenzi ya baada ya himkolo ya chutule gudron ye pare kilo misuru ni iho imadini yao ngawashiliyo haruma kapitali ya hatu yabo chidaro jojora ndaraba wali hokayabu ngartewensi hatu haruma kriz abantu hambyukaya womji wa mani woti mtiti ukaya gojo pa lera mbili ho yenta ho washulienta
shari hantiza ukaya inde toma ya hekumori katulisi wa kumori tomanbi wendo agalabo juu wewe ukarungola haruma telefoni ye telefoni ila yodo mahala hanti we antenin ku karjojo zi antenirci karjojo da rawahi harumu anteni ila shari hantiza de masuliyane ngerto vuramna film zima kujajo juo rongowe makalima wakarungwa bala abo chikwambi kai ho ngofanyo zilara zili honda ziraru horantaya ya homrambano ndo mrawa jusharita huwa echiwa henyumba bala hene ma ya ho komor isijowa latishia abugareje yo hokiblani na kajani weshele zize iho dua hiye ndo shamba ude kaderi yode ilimisha wema na mkomora haruma ilmu ya msomo wa dima ya usomeso wana wakomoro nugoza dima karjajo juwa nira wahi nyumba yabo do lala yomfano na ukaya renge itoma ya hekumori risisi barini karjajo wa humba vani yabo yendoko tena wa eshele ya ukaya umji wa maweni yinu timji inu laboratoire ya servo hauka hena mrikao rekamjen rekazo aliwa yabo yakili hahe yobuha yona akili hauka ya ngaside maji ya zamzamu na de maji ya bonde hena mwanadamu ya labo nje haja ya jamaweni harumwe histoire yeke fanya mahamitanu raika haja mshonje rai jahuwa kondo hao wada wa maweni kabachi mwana mtombwe hena mwana maweni yazolo maweni yecho timize universite ya hahe uishia kaje doktora universite mwizukuro yabo yoka msomo wa juu imana yakubalishi haniha ikabidi ibake madoktora wangabi wala hamjinu maweni wakahuja watongeze university ya kumori ike university chike msomo wa jubas wala harumu mjima wa maweni haukaya maweni ila laboratoire ya servo kabana mwana maweni ya chona akili kabana mwana maweni ya chusoma rudura jei harumu ulaya ima doktori mahu wahe Faransa harumai Marseille na Paris miongoni mwa mwana Abdul Karim wangalie wade madoktori wale Faransa ba mashurishia wahu wala haruma umji wa Fujima uvumbu wao umji wa Fujima huo uvumbu wao wadu abalie intellectual wa hatu walu harumu ya Angleterre wakati lonu nuriluna rajezize harumenti ya hatu uribela mashujaa wenji womji wa Fujima womji wavutia uvalani wadu warubeli watukufu wa hatu almarhum Kifia waribeli ya Komanda Rashadi waribela mazwa manamenji rakwa katira rengwa uhuru homjini maweni mgwa haube hawashi ya ukaya wadu wahundra wa udepite nane kakwa chuhundra ukamengoni mwananya wa uhundrao ukaujeji watahao mgu hawaba hawakili wachido mji wahurenda ukaunu mwana unumji wa vala basi kweli wa Fujima heli wambao shawati wa Fujima abachikaja nuhechele zize ukaya izo wambao nganzo juwezo rendao kaya kweli simji mtitize nyumba simji mtiti wanadamu sheze akili za hatu shile karamba mji la laboratoire intellectuel ya cerveau ikaganjo nufashiri ya laboratoire au incubateur yomba hinduko uti ya iwanga yo wanga cerveau basi wana wa maweni mungu hawa akili ikanganjo nuheleze umji wa maweni mazara uhamanda yao ikale mdunge na mbanku uti mpaka mdu kaye na akili hauka mdunge mle ikiabunge na akili haunge na miskili ikiabunge na akili de shehitwa sha mwanadamu
do wengwe fikirindo izo ambao haukaizwa hamba kwamba rora pa uchungo wewe rora simba uchungo nange jo humeza na minga nuhambiyo kaizo wakahamba yabo izo wakahamba yabo ngarelo ngani wombo Mwenyezi Mungu kaya batike mwana mawenu jojibu hao mjiwa mawenu wa jojibu haukaya ngabo proverbo yambo kaya ani yoti proverbo yo hadisi ya kweli ikao yo mfano makweli basi baka miongoni mwa siku baka ya ula tigre ndi akaushindana ula leopard akaushindana dena kima wandu wala washindana bala hata wasubutiwa mboka ya vanenkuninu kima hamba vanenkuninu enkuninu bleu vahele uparambu kaashe inu overi washindana bala hata le jwanga lendo la hatwe amba narikau herende rawise mfaume wa hezi nyama basi wende hata wende waparisha mzee simba hakaansi ukangulindo masihu ya juheya harumu ende haruma ishasi ya hahe shabo enda bala hamparisa kuchonyongo we mihono ni mafugu ne ye umsafara unuza barindri vangasi ndongo zari shinda banu ngajorowe ishede shambe habani banu angara njoro le suala esi suala ndali banenki mayinu isibutia mbuka hari nkunu oi haniye bleu simabio kai nkunu yini ni overi bahemze simba mbuka hawangalia wao waili amba balamba uparando parankima wewe upara leopard anilopa haku basi hamba badile suali lo jangu ibani heni hali bomze leopard kutujwa kabanu kunu yo bleu hay gosubutuwa be kan kunu yo bleu kunu yo bleu haroha shaka jam arrange basi horeje yo mjini haridambe hadisi lake jamlibi ke jamle mwelewa ujolila na karari bantu bajima bomzesi yosubuti wambo kaba ebala kujalewa wakati ule wakauzamba okale wonkunu yoble namba yoble eheni hali ya kiasi yaho ni akili yaho ngwendo adoshindana na nkima ukaya ngamchanganyo ndomo mdoshindana nkima ulatisa wanawe yakili nezitendwa njaju mbaha kienkimandawe wewe ukabidu jifikira kankima ulakachujua hanawe wengo shida na nkima hare Jordan awatelewa basi ukamduka do shida na mrujuo ujuo kaza ngo kachujua na mrujuo wote sawa ukamru mjinga mrujuo jamba mkado shida nawe abaka pati mrujuo shida na nkima kanunkima wahaho udenda nuo shabatike mruma weni haumri choka wonti pia ujonjia hojibu yodo za kahanja ni jibu imwananya siyo haukaya andwani ngandwani kaya kabati nchi mhu wahe daula hauramba mji mhu haukaya naraje harumwa mfiri ya shehani wai naijana mvuni jabu ya kaya ngomri wabna jana mtami huli basi wawa hili wafanyulwa sanction je mzima yewono heli mitami wariajiseje wono hela zalia henda harengwando hakaula mjimu huu nyinyi heli mwariajise roneza ajiri iwanumba yeyo kimjimu huu izitinda za mwanadamu dezikone sakai mwanadamu mhu wa mhu haumtitisati tiziba zinene wala nyumba zinji
wala chula chimba mkuu bamru hali hakura sade zitendwa dezitenda za mwanadamu dezirendo mwanadamu mhushati mbazi inji shezo ni nakaza na shelezizi zunakaza na shelezizi umji wa Mvuni aminatamaya ukaya kwa Jamrumani na mnatamaya ukaka Jamrumani nande kawa Mrumani ikawa Mrumuni yabo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun izo minambao ikaya wa Mvuni do Mrumani mfanye zila abo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun haukai hindi unudo mjikao ngono wana hatu wende wasome education wende wasome malezi ekazi ni mwambao bana nezitenda mzirendao munziani no plefusha umufanyao yeo wana wahekomori waloi hozendo wasome inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yabona rililiensi ya hatu namdulona mwana hula namlilie na kabula babanu izo mrao no machodi izo mdarengao manende haruma yasome bane mana kamdobe mwana he wonze ndi asome ndi asome yaone heli wanade bwanshio hele wanshio mruya ya hunra ilmu nao ikawana watu wa Komoro ngwendo haruma mji wa Mvuni ikawana azijana wana izo wafanyao zilaka zipresentao no mji abo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun abekai ikai mkini shahade namna hiyo ikai mkini shakade namna hiyo abunga njoo uomba ye daula ireshawiri ukanga mu plasisi inji jochongeza mwana Mkomoro yasome hiyo ndio maana kaza niwaambieni ho country yensi ya atulasha kafihi reshawiri rangali yensi ya hatu wana hatu ngajoka ukaje ya serikali abukatambade serikali de daula na fikiri maravili ukanga si wahara eba maudu kwa nahisha mwana mumji fulani bala yende afanywa zitinda zichochi ndizo ukanga si wahara eba kajumkinishie mwana wazali ya jobira bala yafanywa zitendwa eba kajumshie mwana wa msedie ya birebala yafanywa zitendwa eba kajo kiribana maweni ya budi ya birebala yafanywa zitendwa eba kajo kiribana mumvuvu mchujini ya birebala walona rankuni ya hena mwenye baraka yafanywa zitendwa wo hara mjijaula uji komportenro mjijaula ulona amana wokwado jirezoni hamade mjimindwa jine wo hanza wa jirezoni henamna hiyo yekai mkinishi hao mjiula ngwa dakor nizwana jana wanu wahambi kwa jahima watasama huwa Komoro abu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ye daula la shaka fihi kaya keriwa provene rahaze jajiri na wa provene wapange mpango mrajine yahona wa Komoro wene wasome kwa wahibahanu banrajine ukema jumbaka wa homa halaho ntipia kinautoshiza ukaya kada hunda mapesa ruwa universite bahanu bajuka securize rangalie reference za hona adamu izu wafanyao sheka mujorenge mwana hai ende yasomeze tabia zila engebana zinzibiri mjimrajine njajoka hafuria he namna inu shado wana haturi zao ngwendo mjini hunu waone namna wajivalia ila neheli wavaya neheli makupukupu ya baliwe namna ila ngajojoka na mwana bala wajiheze masere namna ila wambedar chodo wana hao nozi hise narudi bana wazali twenge hunar mu wa mju wa henge hunar mu we mwana mchedenge hunar mu we mwana wa ministri fulani ya lo hunar mu we ba ijomkini shiha heze reaksio heli raona unumji ruwawanika amana ya Komoro kwezi yode mana kagarita homji wa Mvuni wajitahe banu wahimilie na minga nuhambiyo kaya yekeda ula kejarenga meziri kia abo yode iyo mengoni mwezi erering ku zijobira harume daula yin izo erering ku zijobira harume daula hoke reaksi ya abir ya ukale wa inumana ya rumishiha ya serse ya mtiashioni imana mtiashioni ya afanya hazi haruma ye duan yelewe namna ya ufanya hazi ya unda experience ya hahi hata yaje
ndongoza directeur ya je ministri ya je directeur wa ile jumba kula le shirika kula daula wakama na nyaka hanza mrengela plus ikeye hawi achuka hanza mrele ya hashaka hanza yekeye ende gouverneur wauka vano gouverneur unu siwa he le bavula bambao vandikanuo vansiderilonu wavasa kamka razirani kambabi wala wachuparoka hundra hata ukawe demba jini wede harume mabavu ya bambao ulenge hatolenge mabavu yonti pia uhabakisha de bitami huli karwani kambabi banga ba intellectuali ho bao ristorenga siche baba sisi ngari tsa harume ko more shati chikundi cha mji na rinike wando jine mbabi ba warume shaka jamdiliani ukaya lizo muhamba ulanga bwa voto wandukume ninga mvoto jana ngapo kwa china dry ukaya wake na zamani ya serikali hula sisi ngasi ho kapitali shide kapitali side lazima ina mwaha reni kwa gouverneur lazima reni kwa ministeri mkuu lazima occupé ze poste za mkuu okasi de lo kapitali sido wahu side na makiesi matano shawa na miji wanaona kiesi jima kwa chiketu bidi wakiharume daula yinu wakaunga jojo wakadamiza ani hiyo ya mazarau yabo hatua ya kidaula yohanje rumishio wakati lono unu nanu wa Komoro yobidi rumishio wakati unuka vanu mfaume yo protege wa huu no watiti keja kamrumtiti yacho zaraula jabu yakayamrum huu yacho lapiziwa ikadu upande wa msedi yacho mabakamisi na mjibu bana haukayacho mabeke mafu mararo ya maweni abunga bolefu lala mbeni uje Tanzania hata jonde di majuya mahame waswili e plateau de la gri waswili maweni delefu la mwando ngabwela la helenje la jilia hokaderi la waswili maweni ngabwela la saweni atala jebembeni la waswili maweni shalefu lalaha mbeni ilolibalia binti Hamadi binti Hamadi ndo inde fami ya kaujeri zelie Salim Himidi ijeri zelie malumi wao wazali binti Hamadi dia bali wa yabirale fula di le Tanzania ya jadi maju ya bira hanzimbe hata yaswili mji wa maweni ya jayazaya imakoko wakaujazele msaidie ikale wayinu ngabo wajoka udela msaidie wao mbeni wadwana na shewa Salim Himidi wadwana na shwa malumi ngwapo walo Ulaya ngabo walo Komori wadwa johumdelia ukahajamu hanchar mwele le dahula tusi nesibajua hawa ya laharu Kongo wadwa Japanga wachanganyiha na mpaka juu nane ne pare juu huje mzumani wapange maweni yambude yiho waodwa jojo warongolea shami himi izunga zine ngani zine waodwa jo mrongolea yaje yazalwa yala harmole jijikula la mkazi msede wa mdau homa yakaujaze msedie uo hala harmo mji wa mkazi abo mkazi waodwa jo usaidia msedie shati ndami wa mkazi wa haja wa waleda muya hao harumo ya changanyane familia le Tanzania na mbeni ya jachanganya hao mjini maweni ilayo maweni ulati mji ilayo hamba incubateur ya uforme cerveau wajarma incubation wao wana wazala yabo wao ukaya marjali usoma ya kilio he haukaya wajaharma harmansi ikang wajaharma incubation shaula chimji abukanga bwana wajoka wadailia wadwa ngona nasha hawalo Faransa mapolongo yabo hajimba Yesu alihinga yabo ngabo wasawa lo yabo ngajua dailia walo Komori unkazingo yabo wamaweningo yabo wambeningo yabo wetanzeningo yabo ikale wenu msedi harungu we namna ila kejaka ulo fahari ya ukayangula pizo mji okaka jehe sifa ya haye hiyo habewa hambaka hanzambe miji nusu
shawakatu lawo hata haswamaha hamba hindi na mniswamihi bahata hendizo kanti jolabwa abunga no sekaya imakaliba wayo kajazarau mrushaya aja wewe do fasiri he namna hiyo abenge hiyo wao do ajo mna ilia abenge yabo mimi ntinazinji za hamba chochodo chokaya tikaho jaban njeni hweselezize kaya umjiwa maweni umtitishade ze nyumba umtitishade wanadamu shai akili wahaniyo nane nesubira wahaniyo kwa jejo imabanu waje waujibu na minga mziyo kaya ala kulli hali watijibu mwanadamu hamando hii hakawi mwanadamu kao ngu katu presente lejijikula ya mvuni yongani anikubale mbabi hiyo jabu yakanga lindao wa mvuni bao wajideklare banu harumwe dunia waonese kakwa jawaruma ekawa wamoranche namna yuwafera hao yoka bachi joka mba force mru ya force mru yoka ya fanya nongo fulani shaizo rambao doka ya karaz bumanama ujio kaya banu ujumajuna juu yojuzu mdu akena ziba zinene hawakena jiku ngake kakana akili yunganjowele wemba biyo kaya akili ya mwanadamu towa hwetwa ni haho baba ngabwa jirenda ukanga bwandu wa masafarini ngabo wenji ngwazivumbwa ya wala msafarini panu msafarini de zitendwa satido mji pade kanga mwendo ngamima weni mihamba ngabo de safarini na bala mwendo muroni ikanga mima moroni pade ngamwe de safarini bala do amahame hau bala ngamwendo mbajini bala ngamwe de safarini mru safarini mrulo hule yeni panuli yo rohao ulado shamja mrengezo kam safarini huo hamazarau ije kazaba sezo makanja mwambe ya mazarau na abo mazarau chofa mazarau ikale wenu mndu wa serikali harongo wanai mndu mjibu kipolitiki shamdu karenge mnchi yatanganya jabu yakaya wadada mkowo hangana niwona obedi mshangama wadogombiana dena msedie woro mwana mshwahahe no karjaparo kabachimruzi jokola mwana mshwahahe riwono hajimba iswalihi no kabachimruzi jokola mwana mshwahahe hokaila politiki mbali shango jo melange politiki unjie na fami za wandu tozi jua ubahari yabo parisiwa yabo ndelambo kaya urwaria paha uchungo yode za hambo kara shawe wakati unu urwaria simba uchungo basingo jone konsekansi yahaye kakuja tahaswama huwa komori abenge misikanza nuambio kaya kabati za urindi cha mduban wala kabati mdumena se mduban hukaye alama ya mwanadamu dizitendwa nandi akili haizo undubando nduraka zekifu mpango wa hatu ikayenga manjo mridunge tanga manjo mridunge ngamjojo ridunga aruma ye chaîne libre de Comores ngamjojo dunga haruma habari za Comores. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.